lolong kado kawe suri plikebra plira pharotroxira plikebra hinian COVID-19 prim pipon longlo AASU pendanglo Assam angkangpi song thongkep lokchalia song lapen hamphang song atum kalitang sumila rong hangpia hem kahumridam Karbe Film Society tiripia mai lapen aroari matumta kalitang sumila rong hangpia phan kachiki modun Karom Karbiang long life abirta longpen nilibirta thamang phi sami Julie Baby nonarju itha birtang tonpen Det pia dang long COVID-19 na kisawur puthot nang ke tong thwa jok kiso phai penang anang ke bat dolo Bangso pena jok ke omdum a state along oxygen ka dure pen penang anabang pubang phiatum apran dam nanglo Lason si Karbiang long district along setami kacheri dun thekja phanpura COVID-19 prim ki PSI dengpon bomlo Sominda radang kapati hunut COVID-19 na kisawur buthot nang ke tong thwa jok det pia dang long non an 18.4 million kiso kilong aphai pleng tanglo Lasong bongpen kiso ke me aphai 15.1 million lapen apran kidam aphai setami lakni rasuri pho an litanglo Lason si Assam state along setami lakni ra suri plikebra troxy an pleng tanglo Lason thotsi Karbiang long district along ta pini bang pharo ke thomra trogner kep asad lang ki en pona longpen bang thongkebra ke thoman corona kiso ke long aphai longpon lo Laso pena jok non an Karbiang long along setami bang pharo hini an kiso ke long aphai longpon lo Bonta kopai ki me pena jok COVID-19 adun thu nang ke tonga hut pini ana bangki apran ke damna abilang Laso pena jok kiso pen ki jok ke longjia phanpura non COVID-19 a vaccine mate ingprim ki PSI dengpon lo Bangso ingprim ki pipon laki Diphu rongkhilan longkido Additional Chief Medical and Health Officer Asahem lapen Diphu Medical College alongpen danglo CHC Civil Hospital lapen PHC alongta pipon bomlo Karbiang long district arlo non an bangsuri plikebra isira pharotroxira plikebra hinia bangphu bangphia tumaphan pipon longlo COVID-19 prema bang non amat kidode avila Nonamad vaccine ang krolong COVID sila bang paro hinira ingora sirkep dosage dolang lapen covaxin bang troxir kebra troxy ansi do chotlo bonta vaccine ke endam thujia phan state pen birta long noposi district immunization officer Dr. Durgeswar Inti pen pachini pon vaccines ki pita Karbiang long district atumian till mane till yesterday tamane 26/4/2021 an ke niltum grand total niltum 41,742 ko putupo 41,742 amulu katum pan niltum laso covid-19 kipitang lapen ke niltum shortage ke non avelang ini laso vaksin Karbiang long ke shortage pura avelang asap so kom cherlo seta shortage avela Bangso COVID-19 prim inut pen phongni an chipi ponangji COVID sila pen covaxin prim ko puson si ilitum kachipi nangji bangso phuthak district immunization officer Dr. Durgeswar Inti along pen arju iksena la vaccine ke la ke dos ini pinangi both la Sonia vaccine ta Covishield ta 2 doses la pen Covaxin ta 2 doses gap interval between la 2 doses ke la pothalo Covishield ka bangke 6 to 8 weeks tamane 6 hafta ke lagi derma pulo cekloyon rebe derma lapen ke 8 weeks mane ceklo joni angbong la der hafta pen cekloyon yang bong si laso Covishield bang ke second dose binang ko non ke bangji aru ni phai ICR ni pen abangke ningkan krener ke pen athak anatuma phan COVID-19 prim pipon thupo tangte nangli tum lasoeng prim kupuson pensi kachipi dun longpo kopi kosona BDC ke klempo
arju thusenang 18 plus 18 arta ningkan trainer kepen abak atum apan anke la non ke wangji me tarik isi pen ke nirtum la tum apan anta nirtum la soeng krim ipi apan si hukum long iglo la pen nirtum ta chichik ik bombo la sikar Benglong district arara tum doan bangso covid-19 na ke sopen chesong dun lonang ilitum ka chesong dun japhan ingprim chipi dun lonang kedo ke thak kachere pen ilitum chesong dun pen covid-19 na bora phan parem pon lonang Rosanan se report Karbianglong live Pirthe hur kichodun kalitang sumila rong hangpialam kia phuthak adai ke dove ka toma phan ahok perakang sai kipi ponjia phan prabjin pen fast track kodalong ing sai ponang jipusi AASU bidisar Dr Samujal Kumar Bhattacharya hin pen ke hang padopon Kalitang sumila rong hangpialam kia phuthak rat thurpak kache songkapati hunura porahut kedamtang jangmi po ni phain koraner kep arni KSAMI phu Samson terona ke japen AASU bidisar Samujal Bhattacharya pen danglo Assam angkangpi songthong kep locharia song lapen hamphang song asong japuatum kalitang sumila rong hangpia hem kahomri padoda kahomri da mahut alanitu bangso alam kia phuthak ningduk chipi ponsi kalitang sumila rong hangpia karjong sining hemreng me kapali dun pamiji aphan arnam hirjumi hangpirinti Dr Samujal Kumar Bhattacharya kaningja tenke labangso kahijin mimia sai ka choklema phuthak sodak pen pinrem ponlo lapen kalitang sumila rong hangpi apran kedam nang ko joini pinierni asam adang pi setami kachesong soluk sodakan pinlo anparta lason sai langno ka choklema tuma phan kangsai longje aphan fast track kodalong prabjin pen insai ponangji pusi ki hang padopon কব খুজু যে সুমিলাক হত্যা কৰিলে এই ঘটনাটো সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালত চুই গৈছে আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালে এই ঘটনাক নিন্দা কৰিছে প্ৰতিটো পৰিয়ালে এই ঘটনাক গৰিহণা দিছে আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালে কৈছে যে দুখিক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে কাৰণ এইটো অসমৰ সমাজ জীৱনৰ এইটো কোনো চিন্তা নহয় এইটো কোনো অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কেতিয়াও পৰিচয় নহয় আৰু এনে যিটো বৰ্বৰ জঘন্য হত্যাকাণ্ড হ'ল এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত সকলোকে শাস্তি দিব লাগিব দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগিব আৰু এই গোটেই শাস্তিটো ফাষ্ট ট্ৰেকৰ আদালতৰ জৰিয়তে হ'ব লাগিব Kalitang sumila rong hangpia men pen apia po atoma phan hemsoi humsetami songthong ke pen kimpi ponji puta Dr Bhattacharya pen lamchak chipitekang halapu all Assam tribal sangha kongchunbang khaklari asanghua hin penta kalitang sumila rong hangpia phan apran karmuda phuthak pinrem ponsi adai ke do phan akang tuinai angdeng kangsai kapapi ponlongjia phan RD chipidunji pusi raratuma phan lamchak chipitekang si aning pathepon Dongka mukam ben Wikibe Karbianglong live Karbi Film Society amaipu Dhoniram tisu kapin khara tengpen Karbianglong aru break jamadi malong aruari matumta kalitang sumila rong hangpia phan kachikimo asai kedengdon Inut arta kijum hek ausopi kalitang sumila rong hangpi alang liningkan pli so sepen kedodun ahem phu pososo Prakash Borthakur pen asopo Nayan Muniatum apran armudderapi Assam along rilong chotkali Northeast India angkangpi anparta somindar angkangpi along anta labangso alamki kachethang plupen break jama khetum setami ahok perakang sai kalitang sumila rong hangpia phan palongpi vegnangji pura solangdo arat lapen hamphang songatum dode sang sepin pen kachesong padopanglo Laso along Karbi Film Society atumta ansose dead PR lo labang soalang kia puthak kapachethang pon unjia phanpura diphu Ru Samson Singingti Chikimo Amir Bari along Karbi Film Society hin pen paterpi ponsi mekri meglang mate ningduk pen kachikimo amilor kaiponlo Labangso kachikimo melur ke kaipona hut Karbi Film Society amaipu Dhoniram tiso Kongchunbang Dilip Be Rajiv Kro Mohendra Teron Bipul Terang Atoling tong bipiatum pencenglok penang an Karbi Film Society klembang pubang piatumta jetong dunsi sayang deng ingsam jinpen pachun ponlo তো হেতু আমি কার্যকৰী কৰি দেখাব লাগিব আমাৰ যিবোৰ স্কুল আছে বহুত ঠাইত
বহুত ৰাজ্যত স্কুল আছে কিন্তু শিক্ষক নাই শিক্ষক আছে কিন্তু তাক নিজে নাথাকে নিজে ঘৰত বহি দৰমহা খায় কিন্তু 5,000-6,000 টকাৰ শিক্ষক নিয়োগ কৰে তেওঁলোক চাকৰি কৰে গতিকে ভাল শিক্ষাৰ লাগে আমাৰ সকলোৱে বেটি বাঁচাও বেৰি পাৰ আকৌ আমি অকল প্ৰতিবাদ অকল আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা অকল কেণ্ডেল লাইট জ্বলাই কণ্ডলেঞ্চ কৰি থাকিলে নহ'ব আমি আমাৰ এই প্ৰতিবাদ গৈ দিল্লী চুবগৈ লাগিব আৰু এইটো আগভাগ ল'ব অকল চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে আগভাগ নলয় কোনো কামে আমি কাৰ্যকৰী নহয় গতিকে এই কামটো আমি এতিয়া হয়তো দুদিন পিছত ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিব নতুন চৰকাৰ গঠন সকলো হয়তো তাতে নিমাত হৈ যাব মই ভাবোঁ কিন্তু তেওঁলোকে কৰি থাকক কোনো কথা তেওঁ ৰিজাল্টৰ কাৰণে ৰখি থাকক তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰক কিন্তু যোন চৰকাৰে নাহক তেওঁলোকে পুনৰ যাতে এইটো আকৌ আগুৱাই লৈ গুচি যায় আৰু এই প্ৰতিবাদটো যাতে সদায় চলি থাকে যেতিয়ালৈকে দুখীয়ে শাস্তি নাপায় কিন্তু আমি বিচাৰোঁ দুখীয়ে কি ক'লে কি নক'লে তেওঁ কি যেন ৰাজনীতিত থৈ পাইছে কি আমি নাজানো তেওঁলোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি আমি জানো কিন্তু দুখী কি অৱস্থাত আছে তেওঁলোকে নিজে কনফেছ কৰিছে না আমি সেইটো গম পোৱা নাই গতিকে সেই কথাও যাতে চৰকাৰ প্ৰশাসনে যাতে ৰাইজক মাজে অৱগত কৰিব লাগে আৰু মই আমাৰ আৰু শেষত আমাৰ মোৰ কন্যাৰ মোৰ ছোৱালীৰ বয়সৰ সুমিলাৰ আত্মসৰ্গতি কামনা কৰিছোঁ আৰু তাই ন্যায় Karbi Film Society Tiripia Metum Sai Kedeng Mate Kapin Khatponateng Nilip Karbi Film Society aro Amaipu Moses Phangchopen Chunbang Philip Tiswatung Japonsi Kalitang Sumila Ronghang Pia Phan Kachikimu Padodun Lapen Adai Kedo Vega Bang Phatuma Phan Ahok Rakang Sai Kipi Ponja Phanta Kihang Padopon Tu ke Phowek Amusu alang dituma porial atuma Phan Nyai mate ahok justice ke longja Phan ilitum kado wena bor iponanji lapen la sonsi ang song arnam phanta ni dige chordo malam thela hela laso ningduk pik ke phobe katum ilitum kado itum chini nonni lile apu pulongte bar ilitum si aporial do pulongte ko an ningi duk doma bini ani ni liga dok be organization phanda choru ponlo thur pak pen alang ni phan justice ke pelong pija phan ka bor ipon thek bosi ni li rata tu phanda choru ponlo Denarong pen Bikram Teron lapen Chuki Hola pen Sonjit Kho Karbian Longlan Karlitang Sumila Rong Hangpia Phan Apran Karmu Dera Puthak APHLC Hawarkehat LA Committee Hinpen Ningduk Chipi Ponsi Adai Kedove Katuma Phan Kokthat Pinangji Lapen State Sorkar pen KAAC atum Kisungke Phovek Ahem Tunatuma Phan Tangka Kera Pinangji Pusi Pherangkia Maya Longpen Kehang Padopon Kedamtang Jangmi Po ni Phainkora Cap Ada Por Phaisir Kebahut Dokmoka Forest IB along APHLC Hauraghat Mate Hawarkehat LA Committee Ben Pherangkia Mai Padoponsi APHLC Hawarkehat LA Committee Kongchunbang Robi Singh Ronghang Kaningjia Tengke Karlitang Sumila Ronghang Pia Phan Apran Karmuda Tuma Phan Kokthat Pipetike Kachesong Ingtonte Lapen Ingtonang ni Pusi Ningjepon Alang litum la dai ke dove ka tum Phan Phasi pibek nangji Jong se phasi pipe polo tangte ili tuma khai Phan non ke bang jilang kami ili tuma a khai aphan ke la pusong se nang claim pompo ili tuma khai so po amen pe nang lang rep ili tum pa phihu ba khai po amen pe ili tum Phan kai ke ta nang ke lang rem apo se ili tum pini che song nang po la so ka che song polo tangte ili tum FIR ki pichot ke chokte ili tum kodalong la so a sai pachun vegje Phan ke odun thip laso asong tin political party atun punon ba social organization atun punon laso ka song thip atun nangpo Jongsi latuma Phan Kokthat Pipe Pulote Kewang Jilangar Nita Lapuson Nangkelang Rop Dokok Poputa Ningje Ponsi Kisungke Phovek Ahem Tunatuma Phan State Sorkar pen KAAC atum Tangka Kera Pinangji Pusi Kehang Padopon Halapu Anti-Corruption Youth Power of Assam Hin Penta Laso Alam Kia Puthak Silonijan Press Club Asa Hemalong Pherangkia Mai Padoponsi Chunbang Somsing Kisoa Hinpen Kaningjia Tengki Kalitang Sumila Ronghang Pia Phan Apran Karmudbek Prakas Borthakur Lapen Asupo Nayanmoni Borthakur Atuma Phan Sodak Pen Ingsain Nangji Pusi Administration Aphan Kehang Padopon Chandra Borthakur Lapen Alang li Supo Atum Apran Enderlo Labangso Apran ke Ender Puthakalong Labangso nilitum pini labangso press meet ke hangat he bangal halong hala apran ke endet abang phuato Phan sodak beding sign nangji pusi la nilitum abang nilitum la anti corruption youth power of Assam ahin pen bangi insai vek nangji pusi nilitum labangso press meet along kado be phanda piklang lo lapen nilitum nonason chesong se kolotang te nilitum Phan bang hai kapre katong ke lapuson si to kolotang te akang tui hai court abang sa insai nang ko alang tum Phan
apran and dedan sinang po lapen farsi pidanang po tipolama botel bangso moi krang na mi tumong bombi la silitu ase obe oi ka bedeje pha tamas so dak pen litung insana ko sinitum ahin pen lar dak pen chini Perangke amaya long alang litum kachuning ria tengke Karbia o somaratum bang hem loke charlia men pen ke padoduna tuma phan prabjin pen hem kache wan labje aphanta chuning ri padopon dong mukak pen sem singing ti la pen lang chithing pen subhas terang Karbiang long lang tang depini prime pam berta ke rapansi kang tonik lo dome thak me ajo ke me